murazi ko dufise umubanyi mu buraruko bw'igihugu cacu atatubaniye neza, akaba ubuho aguma duhigira aturitse urutoki ngo Burundi nibwo bumwononera mu mugambi wo kwihagira igihugu kibanyi ca Kongo. Ni nawe n'ubu adahengeshanya gushigikira abipfurizi nabo Burundi, ariko abimenye ko igihugu si cana, igihugu sabana, Burundi n'igihugu kitavogerwa. Ubuzohirahira agatera Burundi, iyo ntambara azomenya ingene itanguye, ntazomenya ingene izohera. Ico nobwira urota wese ashaka gutera Burundi, nomubwira nti arahirwa abasenga iyo dusenga, ahandi hoho izoherera iwe kuko Imana ntirenganya. Ugahagarara he ukavuga ko ugiye kurwanya u Rwanda, ugiye kugirira n'aba Banyarwanda, nukubitwa tutangire kuboroga. Okay, ndabasuje kandi baha ikaze mwe mwese mukurikirana amakuru n'ibiganiro tubagezaho ahangaha kuri Iyakure Official, akaba ari umuyoboro wa YouTube ukugezaho amakuru abari kugenda avugwa hirya no hino ku isi, ariko by'umwihariko amakuru yacu akaba yibanda mu karere k'ibiyaga binini. Muri aka kanya rero ndaje kugira ngo nkugezeho amakuru agezweho, akaba ari amakuru akomeye aho ingabo z'u Burundi na leta y'u Burundi muri rusange bamaze kohereza intumwa mu mujyi wa Goma kugira ngo zijye kuganira na M23. Ni ibiganiro rero byakozwe mu ibanga, aho ingabo z'u Burundi zirimo zishaka ukuntu zabana n'umutwe wa M23. Ni nyuma yaho bakomeje kuba muri iyi ntambara, ndetse leta ya Kongo igakomeza kugenda ibashora muri iyi ntambara, ariko bakaba barananiwe kuyitsinda. Murabyibuka iyi ntambara yakomeje kuba irwanwa n'abarundi uhereye mu misozi ya Nyiragongo ndetse n'ahandi, nyuma yaho bari bavuye mu muryango wa Afrika y'Iburasirazuba, ariko bo ntibatahe, bakomeza kuba muri iyo ntambara bayirwaniye ahantu henshi hatandukanye, za Masisi hose, ariko umutwe wa M23 urabakubita, urabamanura, ubambutsa muri Uvira aho bageze uyu munsi wa none. Akaba ari nayo mpamvu rero bakomeje noneho gushaka uko bakiyunga kuri uyu mutwe wa M23. Ni nyuma yaho bari bafite ibice byegereye igihugu cyabo cy'u Burundi, ariko mu minsi ishize bakaba barabyambuwe n'umutwe wa M23. Ibintu byateje ikibazo gikomeye mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko mu mujyi wa Bujumbura ndetse no mu bindi bice, kubera ko igice cya Uvira cyari ahantu hakomeye hagaburira igihugu cy'u Burundi, by'umwihariko ibikomoka kuri peteroli. Ni amakuru rero tugiye kuganiraho, tugaragaze uko twaje kuba tumenya aya makuru y'uko Burundi bwamaze kurungika ingabo cyangwa se intumwa mu mujyi wa Goma kugira ngo baganire n'abayobozi bakuru ba M23, baganire ku kijyanye n'ukuntu bashobora koroshya imirwano. Ibi kandi nabyo bibaye nyuma yaho leta ya Kongo ivuze ko yikuye mu biganiro bya Doha byaberaga mu gihugu cya Katari, aho byari bigamije kumvikanisha leta ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23. Ku itariki 18 n'itariki 17 z'ukwezi turimo kwa 12 nibwo intambara mu mujyi wa Uvira yacishije make, ubwo ibihugu by'amahanga byotsaga igitutu umutwe wa M23, harimo leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi nk'Ububirigi n'ibindi, byasabye ko M23 yasubira inyuma ikarekura umujyi wa Uvira. Barabikora, ariko n'ubundi leta ya Kongo itangira kwisuganya yegereza ingabo muri ibyo bice bya Uvira aho umutwe wa M23 wari wavuye. Uretse ibyo kandi havuzwe n'ibitero by'indege byagabwe n'ihuriro rirwana ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, birimo ndetse n'ingabo z'u Burundi, FDLR Wazalendo ndetse na FARDC, ndetse n'abacanshuro bakomoka mu bihugu bitandukanye, biganjemo ndetse n'abacanshuro b'Ababirigi bafasha mu myitozo ndetse no kuyobora indege za drone, nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho n'abatandukanye. Aya makuru rero akaba ariyo tugiye kugarukaho muri aka kanya, ariko nkaba nkurarikira kujya munsi y'iyi video maze ukareba handitse ijambo subscribe cyangwa se sabone, ubundi ukarikandaho. Ntibibagirwe kandi no gukanda kunzogera kugira ngo amakuru n'ibiganiro byose dukora umunsi kundi bijye bikugeraho kandi mu bambere. Reka kandi mbasuhuze mwebwe mwese mutwumva muherereye mu Rwanda, bari muri Kongo, mu Burundi n'abandi mwese mwumva ikinyarwanda muri aka karere, baba bari mu Bugande, abari Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi. Mwese ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze muri aya makuru yacu y'aka kanya. Nongera gusuhuza mwebwe mwese kandi mutwumvira ku migabane ya kure, haba ku mugabane wa Amerika, umugabane wa Aziya, Uburayi ndetse n'ahandi mu bihugu bitandukanye nka Canada. Ndabizi ko mudukurikira muri benshi, mbahaye ikaze muri aya makuru yacu y'aka kanya, ari nako kandi mbararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro
biganiro byacu, mushobora kandi kujya munsi y'iyi video mukareba handitse ijambo comment, mugasiga ubutumwa bwanyu muri commentaire, yaba ari ibiganiro muba mwifuza ko tubasesengurira mukabitubwira tukabikora, cyangwa se mukatubwira amakuru mwifuza ko dushyiraho umwihariko tukayakurikirana nayo tukayabagezaho 5 kuri 5. Ni amakuru rero tugiye kugarukaho cyane cyane agaruka kuri izi ntumwa za Repubulika y'u Burundi zoherejwe mu mujyi wa Goma kugira ngo zijye gushakisha uko M23 yadohora ntizakande u Burundi nyuma yaho bumaze imyaka hafi 3 buri mu ntambara ibuhuza n'umutwe wa M23, aho M23 yakomeje kumvikana yamagana ingabo z'u Burundi, ariko u Burundi bugakomeza gushinyiriza ndetse no kuba inyuma y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo Kongo ntacyo byayimariye n'ubundi kugeza uyu munsi wa none. Kongo ikaba ikiri gukubitwa n'umutwe wa M23. Iyi ntambara rero yatangiye mu mpera z'umwaka wa 2021, ikaba ubu ngubu iri gukabakaba hafi imyaka 5, aho iyi ntambara yatangiriye mu birunga bya Sabyinyo ndetse no mu mice no muri ibyo bice bya Nyiragongo, ikaza kugera mu bice bitandukanye, aho bigaragara ko M23 ubu ngubu igenzura igice kinini cyane, hafi 1/2 cya Kongo kuri ubu ngubu, harimo Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, zose ubu ngubu zikaba zigenzurwa n'uyu mutwe wa M23 nyuma y'iyo myaka yose, aho bakomeje kujya basabwa kujya mu biganiro bakabyemera bagasubira inyuma bagakora ibyo basabwaga n'abahuza, ariko leta ya Kongo yo bikarangira iciye ruhinga nyuma ikajya kugura intwaro, ikajya kwangaja abacancuro. Murabizi umujyi wa Goma ufatwa, mwarabiboneye batagira ingano bari baraje muri iyi ntambara Iharanira Demokarasi ya Kongo banyuze mu gihugu cy'u Rwanda. Bitari ibyo kandi nanone murabizi ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zarimo ziharanira amahoro zikora nk'abahuza, nazo zaje kwirukanwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hatumizwa zo muri Afurika y'Amajyepfo arizo za SADC. Izi zaje no kuba zikubitwa inshuro zigenda zumva zitabona, ndetse bikaba byarakuriye umwuka mubi hagati y'u Rwanda n'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo birimo cyane cyane South Africa ndetse na Malawi, byari byitabiriye intambara ariko ntibigwa amahoro, maze bakanavuga ko nyine bakomwe mu nkokora n'igisirikare cy'u Rwanda kitavogerwa kandi gifite imbaraga n'ubushobozi biheranije kuri uyu mugabane wa Afurika. Ibi byose rero byagarutsweho nyuma y'uko hagaragaye ko mu mujyi wa Goma hari harunzwe ibitwaro karundura byagombaga gukoreshwa mu kurasa ku Rwanda ndetse no mu mujyi wa Bukavu, ariko mu by'ukuri u Rwanda ruza guhagarara bwuma, ndetse no mu gihe bagerageje gushaka kurasa mu Rwanda, u Rwanda rwagaragaje ikintu gikomeye cyane kuri uyu mugabane wa Afurika, aricyo gikorwa cyari kigaragaye kuri uyu mugabane cyo gusama ibisasu bikazimirizwa mu kirere bitageze ku butaka. N'ubu ngubu rero Repubulika y'u Burundi yakomeje kuba muri iyi ntambara, niyo mpamvu yahisemo kwinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko, igashaka ubuhuza hagati yayo ndetse n'umutwe wa M23. Ibi rero bigiye hanze nyuma yaho bivuzwe ko leta ya Kongo yamaze kwanga kujya mu biganiro, bivuga ko gushaka gukomeza intambara birashyira mu kaga igihugu cy'u Burundi, aho gihana imbibi neza neza n'umujyi wa Uvira ubu ngubu ugenzurwa n'umutwe wa M23. Amakuru rero y'ubutasi dufite cyane cyane akomoka hariya ku mirongo y'urugamba aravuga ko ingabo z'u Burundi n'u Burundi muri rusange bamaze guca ruhinga nyuma, maze bajya mu biganiro n'umutwe wa M23, aho kuri ubu ngubu bivugwa ko intumwa zabo ziri mu mujyi wa Goma. Ibi kandi bikaba binabaye nyuma yaho intumwa z'u Burundi n'intumwa z'u Rwanda ziherutse kuganira bashakisha uko bashobora kugira amasezerano yo gukemura ikibazo kiri hagati y'u Burundi ndetse n'u Rwanda. Nk'uko mwagiye mubyumva rero, abayobozi batandukanye b'u Burundi bagiye bumvikana bashyira mu majwi igihugu cy'u Rwanda, bakavuga ko cyifuza kubatera ndetse no guhungabanya umutekano w'abarundi. Ibingibi rero byose u Rwanda rwo rwabyamaganye rwivuye inyuma, ruvuga ko rudafite umugambi namba wo kuba rwarwana n'u Burundi. Navuga ko nta kintu na kimwe cyatuma abarundi bakora cyangwa se bagaba igitero ku Burundi, ahubwo abanyarwanda bavuga ko icyo bareba ari ugucunga imbibi zabo ndetse no kwirinda ko umutwe wa FDLR ushobora
kuzahabwa inzira n'igihugu cy'u Burundi ukaba wakinjira mu Rwanda, cyane ko byigeze no kujya bibaho. Murabizi intambara za Kibira ndetse no muri Nyungwe byose u Burundi nubwo butigeze bubigaragaza cyangwa se ngo bivugwe ku mugaragaro, bwagize uruhare rukomeye mu ntambara zaberaga muri Nyungwe ndetse no mu Kibira zanahitanye abantu mu bice bya Nyabimata mu myaka yashize ku ruhande rw'u Rwanda. Ibi kandi binashimangirwa n'uburyo ki u Burundi na n'uyu munsi wa none bukomeje kuba buri mu ntambara bafatanya na FDLR muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bombi batanga umusada ku ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse na Wazalendo, urubyiruko rw'abakongomani ruvuga ko rurwana ku gihugu cyabo. Ni amakuru rero yose dukomeza kugenda dukusanya akaba akomoka hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, w'amasoko yacu atubwira ko ubu ngubu noneho ingabo z'u Burundi zamaze kurungika intumwa muri M23 kugira ngo bashake umubano hagati y'izi nyeshyamba n'igihugu cy'u Burundi, ku buryo bashobora kwemererwa gukomeza guhahirana ndetse no kwinjiza ibikomoka kuri peteroli mu gihugu cy'u Burundi biva mu mujyi wa Uvira nubwo M23 yaba yahafashe. Umutwe wa M23 nubwo utajya ugira impaka ndetse ngo ukunde gukururana, biragaragara yuko bitari buze koroha. Ni nyuma yuko kimwe mu byatumye intambara M23 irwanamo na Kongo ikomera harimo no kuba u Burundi bwarashyize abasirikari benshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abarenga 20,000 boherejwe muri iyi ntambara ndetse bakaba ari nabo bagiye barwana intambara ziteye ubwoba cyangwa se zinakomeye, kuko Wazalendo ndetse n'ingabo za leta ya Kongo FARDC zabaga zahunze. Ari nayo mpamvu abasesenguzi batandukanye bakomeje kugenda bagaragaza ko iyi ntambara itaza kubamo Abarundi ndetse na FDLR iba yararangiye ku ikubitiro. Aya makuru rero reka tuyakomereze mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa hirya no hino. Hari icyuka gitutumba muri leta y'u Burundi, ni nyuma yaho n'ubundi perezida w'iki gihugu bikomeje kugenda bivugwa ko ashobora kuzahirikwa n'abajenerali batandukanye bari mu butegetsi bw'u Burundi n'ubundi. Ibi rero nabyo ni amakuru yatugezeho kandi dukomeje kugenda dusesengura ku buryo nitumara kuyatunganya neza nayo turayashyira mu yo tugomba kukugezaho 5 kuri 5. Ni perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ukomeje kugenda akora ibikorwa bitandukanye birimo ndetse no kwifatira ku gahanga u Rwanda, akavuga ko igihe cyose buzahirahira bukagira urusasu rwo ku butaka bw'u Burundi yuko azatera u Rwanda. Ariko mu by'ukuri u Rwanda nyine abavuga birashoboka ko ataruzi, kubera ko u Rwanda ni igihugu gikomeye haba kurinda imbibi zacyo ndetse kikaba gifite n'ubuyobozi bufite imbaraga buroroganize kandi bumaze igihe kinini mu bibazo nk'ibi by'intambara, cyane ko bamaze kurwana intambara nyinshi zitandukanye haba mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye, ku buryo kubakangisha intambara uri igihugu nk'u Burundi harimo kwibeshya gukomeye cyane, kubera ko ingabo z'u Rwanda zimenyereye ikintu bita kurasa cyangwa se urugamba rw'umuheto ni utuntu twabo, ku buryo perezida Evariste Ndayishimiye aramutse yishutse cyangwa akibeshya akajya mu ntambara n'u Rwanda yaba ashyize u Burundi ahantu habi cyane ndetse hatamugwa amahoro. Ngira ngo byatuma abura ubutegetsi, ariko nanone n'igihugu cye kikaba gishobora gukubitika mu gihe cyaba cyishoye mu ntambara n'u Rwanda rufite igisirikare gikomeye ndetse rukagira n'abayobozi bakomeye haba mu buryo bw'ubutasi ndetse no kuba batekereza kure, ku buryo kujya mu ntambara nabo biragoye ko imitekerereze yabo n'imyumvire yabo ndetse n'umuvuduko bakoreraho ntabwo byoroshye kuba wabasha guhangana nabo. Nk'uko twabivuze na mbere, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu mujyi wa Goma intambara yari imeze nabi, kandi bigaragara yuko bifuje ko izambuka ikagera ku mbibi z'u Rwanda ndetse ikaba yari kugera n'i Kigali, nk'uko perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndetse na Ndayishimiye bari bigambiye i Kinshasa ko bakeneye kuzakuraho ubutegetsi bwa perezida Paul Kagame. Ariko u Rwanda rwabyitwayemo neza ndetse rubasha gukora igikorwa gikomeye kandi kiremereye, aho abasirikari batandukanye bari baraje gufasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko bari baturutse muri Afurika y'Epfo, batashye bafite ihahamuka ku rwego rukomeye cyane kubera ibyo bahuriye nabyo muri iyi ntambara, kandi barakubitwaga n'umutwe wa M23 u Rwanda rutarimo. U Rwanda rero nk'igihugu kimaze igihe mu ntambara, murabizi bagiye barwana muri Central Africa, muri Mozambique, muri Sudani y'Epfo.
ndetse n'intambara nyinshi zitandukanye u Rwanda rwagiye rurwana muri Kongo rurwana na FDLR cyangwa se kubw'izindi mpamvu zitandukanye, kuba u Burundi bushobora kwiyangaja mu ntambara n'u Rwanda bwaba bugiye gushya bwakubitwa ahababaza ndetse byatera akaga gakomeye. Niyo mpamvu rero biri no kuvugwa ko abasirikari bakuru bo mu gihugu cy'u Burundi by'umwihariko abajenero barimo bashaka guhirika ubutegetsi bwa Ndayishimiye ukomeje gushyira igitutu ku ngabo ngo zikomeze intambara kubera inyungu yungukira mu kuba yarohereje ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa kuri uyu munsi biravugwa ko ingabo zikomeye cyangwa se abajenerali bakomeye mu gihugu cy'u Burundi bashobora kwemera no guhirika ubutegetsi bwa Ndayishimiye, ariko bagahagarika intambara iri gututumba hagati y'u Burundi ndetse n'u Rwanda. Ni amakuru akomeza kugenda ajya hanze, tukaba tuba tuyakesha amasoko yacu ari hariya mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu bindi bice bitandukanye aha mu karere. Tukaba rero tukiyasesengura, ariko mu gihe cyose tuzamara kunoza iby'iyi nkuru tukaba tuzayikugezaho 5 kuri 5. Reka rero amakuru yacu y'aka kanya nyahinire ahangaha, cyane ko amakuru yacu aba ari akagaruka. Ubu ni nkubwire ngo jya munsi y'iyi video maze ureba handitse ijambo subscribe cyangwa se sabone, ubundi urikandeho. Ntiwibagirwe kandi no gukanda ku nzogera kugira ngo amakuru n'ibiganiro byose dukora umunsi ku wundi bijye bikugeraho kandi mu ba mbere. Muri aka kanya rero amakuru mbazaniye n'amakuru avuga ku mutwe wa M23 urimo wavansa usubira muri Uvira, ibintu bikomeye cyane ku ngabo z'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko kuri uyu munsi yanze kwitabira ibiganiro byaberaga mu mujyi wa Doha mu gihugu cya Katari, haba mu buryo bw'iyakure ndetse no mu buryo bw'imbona nkubone aho mu gihugu cya Katari. Umutwe wa M23 rero ugiye kongera gusubira muri Uvira, ni nyuma yaho no ku munsi w'ejo hari hiriwe imyigaragambyo ikomeye yitabiriwe n'abarenga 2500 mu mujyi wa Goma basaba umutwe wa M23 gusubira mu mujyi wa Uvira. Ibi byose rero birakomeye nyuma yaho igihugu cy'u Burundi nacyo gikomeje kugenda kivuga ko kiri buze kujya mu ntambara n'uyu mutwe ku buryo budasubirwaho, ndetse ibi ngibi bikaba ari ibintu bishobora gutuma intambara ikwira mu karere hose, nk'uko na perezida w'u Burundi ndetse n'abandi batandukanye bakomeje kugenda babigaragaza cyangwa babivuga. Umutwe wa M23 uyu munsi ukaba ugiye gusubira muri Uvira kubera ko leta ya Kongo yamaze guhakana kwinjira mu biganiro cyangwa se gukomeza ibiganiro byaberaga i Doha byahuzaga AFC M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka rero nkubwire ngo kanda subscribe, ndagushuje wowe utwumva uri mu Rwanda, uri muri Kongo, uri mu Burundi, abatwumvira diaspora ya Amerika, Canada ndetse no mu bihugu bitandukanye by'i Burayi, mbahaye ikaze muri aya makuru yacu y'aka kanya. Reka kandi nongere kubabwira ngo abatari bamara gukanda kuri subscribe mugende hepfo munsi y'iyi video maze mureba handitse ijambo subscribe kandi murikandeho. Mwibuka no gukanda ku nzogera mutubwire amakuru mwifuza ko tubagezaho muri commentaire, ubundi tubayabagezeho 5 kuri 5. Ibyaya makuru rero agezweho muri aka kanya akaba ari inkuru imaze kwandikwa ku kinyamakuru nk'igihe, aho ndetse n'ibindi binyamakuru bitandukanye byanditse iyi nkuru bikaba byamaze kuvuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanze gusubira mu biganiro byayo na AFC M23. Ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwanze gusubira mu biganiro by'amahoro bibihuza n'ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta ya Kongo yanze ibiganiro byaba iby'imbona nkubone cyangwa ibyifashisha ikoranabuhanga rya video conference, mu gihe ikomeje kwinubira ko AFC M23 yafashe umujyi wa Uvira n'ibindi bice byo mu kibaya cya Rusizi. AFC M23 yatangaje ko yakuye abarwanyi bayo mu mujyi wa Uvira tariki ya 17 ndetse n'iya 18 Ukuboza mu rwego rwo kurema icyizere hagati yayo ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kugira ngo ibiganiro by'amahoro bigende neza. Ariko leta ntiyemera ko yakomeza ibi biganiro nk'uko bimaze gutangazwa muri aka kanya. Muri iki gihe leta Iharanira Demokarasi ya Kongo ishyize imbaraga mu gusabira abarwanyi ba AFC M23 ibihano, ibashinja kurenga ku gahenge k'intambara kari kashyizweho kugira ngo basubire inyuma bave mu mujyi wa Uvira. AFC M23 yarabihanangirije kandi inahakana ko isobanura ko leta ariyo yarenze kuri ako gahenge k'intambara, maze itangira gukomeza gukora ibitero
by'indege mu mujyi wa Kamanyora ndetse n'ahandi mu bice bya Kivu y'Amajyepfo. Muri iki cyiciro leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na AFCM 23 byari kuganira ku mahame shingiro 6 abiganisha ku masezerano y'amahoro arambye, aho ibiganiro nkwibutsa ko byaberaga mu mujyi wa Doha mu gihugu cya Katari. Aya mahame kandi arimo korohereza abari mu bikorwa by'ubutabazi gusubiza ubuyobozi bwa leta mu bice byose by'igihugu, gushyiraho ingamba z'umutekano z'agateganyo, gucyura impunzi ndetse no kuzahura ubukungu no gushyiraho komisiyo yo kwimakaza ukuri, ubwiyunge ndetse n'ubutabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya mahame kandi yongeraho nk'irindi hame shingiro ry'agahenge ndetse no kugenzura uburyo bwo kubahirizwa kw'ayo masezerano n'iryo guhererekanya imfungwa hagati ya leta Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa AFCM 23 yo akaba ndetse yari yanashyizweho umukono mbere. Aha kandi turakubwira ko ku itariki 22 Ukuboza 2025 ku munsi w'ejo hashize, Perezida w'inama y'abaminisitiri ya Togo usanzwe ari umuhuza washyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU, akaba yitwa Gasingube, yagiriye uruzinduko rw'amasaha make i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gasingibe ntaratangaza icyamugenzaga i Kinshasa, gusa ibiro bya Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byasobanuye ko yaganiriye na Felix Antoine Tshisekedi ku mutekano wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru no ku bice bigenzurwa n'umutwe wa AFCM 23. Aya rero ni amakuru dukomeje kugenda tukugezaho, ari nako nkusaba gukomeza gukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu. Ya munsi y'iyi video ureba handitse ijambo subscribe cyangwa se sabone, ubundi urikandeho, ntiwibagirwe kandi no gukanda ku nzogera kugira ngo tujye dukomeza kugenda tukugezaho amakuru atandukanye.